Assalamu alaikum. Emme fahu video nimmalia ragun buni mi video ga fattani Google account me tayyar kunashe. Ekam walgona vistoni Google account tayyar kunam kunam me pratiman jihani me internet bannan tayyar kunanka. Emme me video ga badalani Wi-Fi adi 3G network Beynunkurun go. Emme pratiman ga agona kurifar video nimmalia ga agora mi phone di airplane mode la cancel kollana meti bluetooth on kollani olige agora aita hilla mv ma hinga airplane mode off kolla then em fratema agora badalani akoja em fratema badalani Wi-Fi network warnana go එහෙම දෙගොතක Wi-Fi network එක බද වෙන. ප්‍රථම ගොතකී Wi-Fi network එතන add කොල්ද වෙන. මි on කොල්ද වෙන. මි icon බේන කොක. අගො මි on කොල්ද දානවා. මෙහෙන් on කොල්ද ඇෆියා දැන් අලගොඬ මි ෆෙන්න Wi-Fi තිබෙෆ්ලා ෆෙන්නාන තිබෙෆ්ලාගේ Wi-Fi network තම. ඉසාක තිබෙෆ්ලා Wi-Fi network කී ඒ network के name fennagotan hadafiniya mi listan arane misaka mi page gellijiya ehin gotaka etana devena gotaki settings e devidana minda mati icon of time settings e devena nuni tibe from benumanya mi main ekka app drawer telen settings ke icon hodena mitala no fennanya misaka mi henginiya tibe from kula kahalen e komestaro ke inna mi settings icon gosta mat me listu innana me ekanta kurewen listuta mihar mi emme kurige android device enno tibe flunge android device ka faharegga mi icon stan hunadan hen kotaka tartib koffa mi version ga minani tartib koffa huriha connection sabhe icon sa minani nukulega mi ettarko device sabhe icon sa minani ettako mi kulega personal icons sa minani mitanga mi ekkulega system icons tamina mitanga mi komme group mi koffamena waki kantata mi organize koffa ku ankol kurige android device ta hunna mita matiga tabuta kenuni mi folder ta ken hunna organize koffa egen komme tabeg datun hunna organize koffa kodwe kantata em fratima ngon balani wifi icon na badla wifi icon ga minnani anekas mi fennani public ka fennan hunna huriha Wi-Fi address ta algonga personal Wi-Fi network innani hidden network ekota ega maane ki miha misaka public ko fennan inna account e vejjiya misala kan algon mindi uridu hangout account e fenna gotan ennani nuni minde account algon miya click kolle afia den arani password e jahan එහෙම අගොන හැම එකනේ බේනවනේ password හඳාන් කරා එකමක ඒ hidden wifi network එකම වඤ්ඤා අගොන ජෙහෙනි මොය ගොස්ෆා මිතනොන් ජෙහෙනි add network අද්දා මි option නුන් අගොන ප්‍රථමයන් ජෙහෙනි ලියන් එක්කද hidden network එක නම් මිසාලක අගොන hidden network එක කියනියෝ sample මිතනක sample ජහදානේ ජහෆ දෙන් අගොන ජෙහෙනි password එක එබැන්තෝ නුන්තෝ බොන මිසාක බයි ෆාෆර ඉන්දස් password ninna hidden network avs ehem vejjiya password nula hama connected lana ekamako password innanya tidige minda security minda none me drop down ga egon me click kolima de agona buran konka watteriga password to me innan jen ehem me misaka agona password ki wpa2 kama vanya e select ko for them mita tidige min hus jaga ga agona jahalane e commerce password then me jaha tibe fly engem benu manya minda kurukura box ka tick kollima enon engena mi liebe eti amko amilye lianya farik benu nana liebe eti hoda mi ehema wifi networking iniya mi kanta kurevene goy then agona mi option cancel kollana ei mi iggoy then agona badam benu naka hengote ei misalaka wifi network nadi tibefla to iniyo hamekani simme e simmu network badebe simmenge data package tibefla nagafi iniyo
එහෙම වෙජ්ජිය අල්ගොනු ජෙහෙනි mobile data network setup kura emagonu wifi off kollana off kollafa agonu gos mobile data mi on koffa mihar adi ekkanta wifi on koffa adi mobile data on koffa iniya phone kurane kamaki phone abdu ikhtiyar kurani wifi network naga hem misaga tibe fula carry ga mihar iniyo tibe fula password lafa in wifi network indejia mi phone kurane kamaki e wifi network avadefa mobile data innani post kolla adi ega mane ki mobile antenna data network ke antenna maseke vesnu kuran evagutu miti gellen deka ehemima battery have this kudawane wifi network ekka eka kanatan me phone amillen eka kanata kurane ngedo ehemima hinga wifi off kollafa settings avadla mobile data network set kura mihar algon migen goni uridu data package diragu data package gengulenya tibe from jiheni sms kollan jiheni 222 emme fahon mi video hediru galgon enge gotun sms kollan jiheni 222 hus sms eko algon migen goni mi uridu network abati ehin option inge bank uridu ko kuran jehene kamaki phone gosfa jeheni star 929 hash number jehene gulana mi coding arana den hema agon mitanu jeheni option enagan konkametu kuran bena hema handset settings mine hategga agon jeheni hateg jahada miss code send kolla send kolle man kon settings en he beenum bane den agon beenum bane ha make an internet settings so nu masene agon been huri ha settings so enka bada internet mms mi huri ha kon fahon agon mms sa behe gotun badala na kan ko amuko beenum kula echen no me har viber ya mi chi hunnati ma make an internet settings beenum bane ema one agon jahada phone wana ema settings ke jawabe phone wana ebani ikolko magon ikolo marukol dima uridu in phone wana ebe phone ge settings ta diragun sam migoten ekanda koddena diragun jeheni blank sms phone wi 222 phone wi mehun message phone wana settings ke sms em hi agona indi sms libu me mati drop down kol dima mena deso I da hilla mi hala mindi configuration message as for me mean the bunafa me mean notifications ka drop down go mean quick notifications mitana agon tiama mean me have sms settings for no afa me mean the sms setting for no afa agon hena di ekati annane kannege yagin no me mean the mms settings agon beno me install kollan me message of ittala tidiga me the install button fittan installation completed then mean the browser settings me uriduge network avanna ehma me ti agon install kommen install fitta okay fittana mihar agon settings tan inna mihar etikati fahaga benjeta mitana h+ kiyafa ebara arafen kurukura icon ne mihar ega mane ki agon mindi 3G me data network abade me 3G bentan kore mati value ega mina h+ agona sege sida nang handa antije then a settings tan inna goib balam benumanya manually add kuranyaves ekanda kureven ebe settings goes for mobile networks goes for access points goes for mitagi innan a settings ta fenna miharu mindi uridu data settings agon mige settings ediyama kurukuru gear fit time mihala mi fennani mi settings hada furigoi hameken mi beenum wani apn ga jeheni uridu data jahana e jahadima enimuni minda nan mi comments mitanu ga jehidana mihal mi eri message mi asu kiya den beenum mi eri message ki for system ebane update kuran jehifa ei
netu emme fatama internet libune kuranjene kamaki tibe funge phone update kurun e vedane me fahoge phone vias faharega indadane system firmware update libifa firmware update kurumaki waram muhimu kame ema aguna miti adi dakkana fahun aguna mitana miti edi arafiya later fitta dangeto fittago mitan ko kiyadi fagunden danan e update abe gotum baga dakkana em minda nan matige minda nama aguna commenters jehida mitana jehidana uridu data ds misaka e masseno ekam ko mi apn ga minda nan jehena mi gotan inna den aguna handamani adiwas uriduwa ge apn kan inde kannege wataniya networks evs emhun inde Beynunkurun e bagot tanko kuriga befun indana wataniya ge kumfun indato uridu ai hema ebefun ge network settings ta maliyala fanati ebefun enani e option stifa ne masena gon mi nam anaka badaka rit koda e ingota ingeta ten mms ka agon behe ka benonu me gotu e amuka me ha mizama war benu nukura ichin mms ki agon ge gotu e Viber Telegram me huri has options ta on nergo e ha benu kura ichenno එහෙම මිහාර මීන්දි අල්ගන net වදේෆ ගත මෙහා මීන්දි 3G net වදේෆ 3G abas 3G mobile data network මීන්දි net වදේෆ අගොන් බේනුමඤ්ඤ Chrome හුළුවා විදාන මිසක website abas test එක අගොන වදේ විදාන මීන්දි යා okay මේ Chrome හුළුවා ෆීම ෆතමන message හැම මේ tick no මේ tick කරන කමන්නේ statistics ෆෝන කරන accept and continue ජහදා sign into Chrome fahom mikanta kurane agon Google account add kurima me huriyak me pan no thanks enga meta matin agon jaha misala ko miharu .mb anagota agon mi dakka ebes kumfunyege wahaka miharu uridu nuni ebes kumfunye agon ka waki lari de bayno eki mihawa agon me badani me kureve kanta masen mihawen devifa okay then I'm going to me I can scroll then me kuri kanten adi badalana ya meta tiriga mean the button tibe for me hana ngena me back danka mean the icon naki mean the kurukudu button naki me button na click kodima android phone toga amuko gina modus toga meegen dakkane huriha task take me hana phone uga hingamunda huriha masek etake me misal tibe fula me tanu indike මේ කුල්ලියක දාම්බෙන කුරින් කුරන් ඉම් මසෙක් අතක එහම මිසාලක අගොනුගේ එක්කද ක්‍රෝම් මුන් හුළුවා ෆ්‍රි තනක දාම්බෙන මම අගොන මිතන ක්ලික් කොල්ලා ඒ අගොන ඒ ක්‍රෝම් බදේ මන නූනි මිතනුගේ ඉඳලා අගොන බේන අනක එහෙන් තනක දාම් එහෙම වෙජ්ජේ මිසාලක අගොන ඉනියෝ messages ka message liya එහෙම අගොන ඒ message දාම්බෙන මිතන ක්ලික් කොල්ලා මන ඒ message දෙවෙන මම අවහත් තන්තන දෙවෙන option එක ආදී අනෙන් option එකේ mitanoga indafa avgona minda exa fitta refia e application close kollana e app close kollana ehin goten ei mi ingidi hakala mi kahadimas close wana uri hatching afara close kollan beenomanya tiriga minda close all button fitta lana den hinga agon bodi matu mi system update kuruma behetto mi tan kolgon jewa pod pada mobile data system update kuruma behe gotinga badana anek adios munani wara boda adda hilda me fahal me mi capacitive touch ke emme bonu massa adda hilda fridge wara dankole aadeg phone to de hasako me misread kuran screen ga wanuwa ingilige wa touch hema e visna jetan ko by file nga agon settings gostafa mi har settings dia me di kurkuda messaging arafa software updating e bana tibe funa software update mi hen nara kama vanya emme tiriya gosfa tibe fun hodan jiheni about device ke option amuko mitanga innana group e for software update kiyacha mitana click kolla afia arane mihen eki modus tawge eki echi arane amukon innane software updating e banto badalan
එම අල්ගොනුක මිත්තනුගේ ඔප්ෂන් එන්නෙන් එයි මෙහර මිතාංග මීදී ලාස් චෙක්ට් මියද බෑන බදාප එබෑන එන් අප්ඩේට් මිහාර එකෙක් එදි ආරාප එම අල්ගොන් මිය ක්ලික් කොල් දැෆිය මියාරණි සැම්සුන්ගේ සොෆ්ට්වෙයාර් අප්ඩේට් ෆර්ම්වෙයාර් මේ soft application මීගෙන් බදානී මෙහ අප්ඩේට් එම ෆොහුගේ වර්ෂන් එක ඔබාතු බදාප එම අවුලුමත් අවකන තියෙන එහෙනම් මේ බුණෆ මි ෆෝනෙන් එබෑන මි වර්ෂන් download කරන je size මීදි 302.65 megabytes ආම්මු ගොතෙක්ග මිහා බොඩු වෙච්ච mobile data package බේනකුගෙන් download කරන අලගොඩු නසේ හැතන් නුදේන ඒ වාගොත කීමි ෆුදේක බොඩු වෙච්ච අලගොඩු බේනකුනේ උරීදුගේ prepaid package ෆුදේක අගබොඩු වාන prepaid package එක download කරන එහෙම අලගොඩුගේ advice කි මිකා මිවර බොඩු වෙච්ච download කරන්න WIFI package පේන WIFI network උන් download කරාරේ then තිබේෆුන් බේනුමඤ්ඤ මස්සන data package පේනකුෙන් download kurias then තිබේෆුන් තංකොල් දාරි බොඩ් අගබොඩු බදාන එහෙම අලගොඩු mi video nimma fem fotemana kurana kamaki mitanu mi download fittaada mi package mi phone update kuran fattana at mihar mindi software update download vefa gonna me නේ guys මෙහමදි download වෙ software update then you call download my phone message arana මේ download install කරන් බේනොන්ත තිබේ from option ඉන්නානේ සාක overnight ko install කරන් හුද්ද දේශේ නූනි මිහාර install කරාශේ එම අවගොත මේගොතු install කරා install now වජහන yang itu ambil install bago to then me record nagan install ba then itu brand device phone jihena restart kurang install kurang then itu ambil okay no fitness masen itu ambil restart run then okay fitness dan kalau abai kan tu kurang then aku band dan dakkan telefon mi ba steps to then itu kalau mi current gulaga mikanta kuruba tingata ei mikanta kuramun daawatu phone un charging gajia by far but masata jehena ege mane ki firmware fail vedan install wa erun tibe phone reset ko games firmware ambura fix nukra vidan ege mane ki fresh ko computer ben ko gam firmware push kuran jehidane me phone teriya මෙහම ඉති අප්ඩේට් වෙන දෙකකුන් බෑන්දාදන මෙහමදි අප්ඩේට් කොන්නෙම ඩිවයිස් අප්ඩේට් විවාහ කෙබුණි ඕකේ විත්තාන් මේ සෙටිංස ගොස් ලැෆිය about device ecosphere I'm gonna software info ecosphere I'm gonna buy the conversion economy Android 5.1.1 I mean the angle version midi engelifa MV ma mi haisa I'm gonna mi video nimma danu ema dengina video galgon Google accounting add kurang Google accounting hadan adi Google accounting mi phone add kurang for badana मैं ऐसा में भी मैं बैन नहीं माना शुक्रिया स्वाद याद उन्हें कुछ फाल कोलम बेन वन्या तिरिगा कमेंट कोलम अदी आपको ना वीर को एक कमेंट जवाब में रुए तो बताना